Хизепля Иван Григорьевич, Павел Миронов яджелі Чаваш вырзарни школен врендегенезем. Сиребир, Пушкарт патшалық университетен штерлі филиалінчи Тудар дада Чаваш үйрімінчи преподаватель зембе студентчезем Павел Миронов яджелі Чаваш вырзарни школе учылныранба ширым билік шу. Тада Чаваш Павел просветитель Иван Яковлевич Яковлев шуранныранба житмел шу щитне ятпа, педем чун черерен саламлатпар. Изер хавран пулдарулы ғырба, жерзембе республика Ритада унантулашынжи Чаваш халықне, шав жутрах пиреде, студент сенеде, хавхаландарадыр. Чаваш шелхибе культурне адаландара сышын үрми канми таражадыр. Эбир Павел Миронов яджілі Чаваш вырзарни шкулне шулдан шул адаланза, мұнашланза пыма сунатпар. Сирін ыслада пулдарулы вренегензем булчыр. Эзер хывна сукмакчынны бех анла да сулмаклы. Сирин тават евешлі эжерхелер, кашхи тіттім дюбері шылдыр евір ялгышса, шудалза дырайд. Кун жулыр, Чаваш сурбани бек вырым, сывлығыр хуржы бек ширіп пулдыр. Эжерхелер малалада ынзақ пыдыр. Мен жуғышланы бұрнышланза, үмітленне шитсе пыдыр. Саламлатпа!